Kiambia cia kwankethi buri wirigiro bwakwa nwithirite uri na ntuko India kanko wacho weni kirindeto cia Meru TV Ugoro mbita wa Tiri Mbabu na mwonanirie wa mathithio ni Paul Ngujiri na tukiambiriria mubunge wa North Imenti Rahim Daud na arianite na saini iraira uthuranitwo ni wakili Kiogora Mugambi cia kumwebeletine na uaini siasa itina itumi na kinya mbunge ni arianite na Italiari hamwe na bu Rahim wete ari tayari kusoka kile kithurano kethira IEBC etekaniria na mutaratara yuyu ya kuthurania saini kulukina wetewe na utija katiba na eta na mbere kurutira ngwe ya karibano thimenti abweto kumethoni mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Okiambi. Nyuma ya wakili Kiogora Mugambi kuga na areketie mutaratara jwa kuthurania irore bia kwingata mubunge wa North Imenti Rahim Daud na gukinyithia kirio bichi ya IEBC ja kaunti ya Meru na ndi mubunge Rahim Muriambere na ciumiritie kwariria Nteto iji agiteja na egerera ya wakili Kiogora akiuga jene ciaca ibanganitwo ni bamwe bakai batongeria batiwitanira nawe giciaca akiuga kinya irore bibi biteojanitwo kuma kiri mwingi jwa North Imenti indi ni katere ya bakai bara bakaretie nthi kuna kuthithia Nteto iji. Hiyo signatures alikuwa wamepata ama ni ile walijaza kwa room moja watu sapa walikombolewa ndio waweze kusaini, lakini hiyo isitoshe wapeleke tu kwa IEBC, haina shida, mimi sina wasiwasi because grounds zile niliona wamefanya, those are not valid grounds. Ni arara ima kugate ati no gwa no boriku kinya kethira IEBC getikanira na irode bibi agachoka kiria kariba North Imenti okairena kubaromba kura ciao akiuga kinya maiti ya kuringithana na joja tingani kumweberia gitine kupitisha finance bill, hiyo sio gross misconduct. Ku impeach governor deputy president sio ground na mambo zingine mbili tatu. So according to me I think he is lost kwa hiyo, lakini mimi nitajitetea kwa sahihi. Hata IEBC imesema hakuna sheria ya kuhusu hiyo, so by the time wamalize hiyo it will be 1 year to the election ikienda kotini na hiyo yote, so I'm not even bothered hata ikikuja, kwani kurudi kwa kura ni kitu gani? It's not anything difficult for me. Kuruki Rahim na menerete na kurotithiria kiara muchindani wawe wa gukue Karo Karimi Muriuki niwe wakagita kuiganwa kiregana na gwitithwa ngathi wa cibitari ya Meru General gutuika level 6. Hii ilikuwa referral, ikiwa level 5 ilikuwa referral tayari, so there was no question ati isikue. It was tayari teaching and referral hospital for the last 10 years. Kama hakujua basi alikuwa amelala. Na kiri Nteto ithirite kithiurunga kiri mitandao igene na bunge ba Meru gwitengana munini wa rais Professor Kithure Kindiki kuumana na michemanio yawe ya ruarua ire arathithagia kwa werunduni na atebete ana uhuru ya kuongea na mtu yoyote, so hakuna sababu viongozi wasikie vibaya kama naibu wa rais ameongea na watu wake. Shori watu wa Kenya wote ni wake, so sio lazima apitie kwa MP, MCA, governor ama senator. Hata akitaka kutana na mtu yoyote, it is his own right. Shori anatafuta kura kwa wote, so sio lazima atuite ndio tuite watu, lakini at least for courtesy ni mzuri tuambiwe tu nimeelika. Lakini tuliongea na naibu wa rais juzi na I understand his point, ni mzuri akutane na kila mtu. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Atho cia mwanya Mutugi Okiambi no ntobori botu na njira inkinyaniru na tuta na mbere na Nteto cietu harimi kumanari ibejete amwe na kuthondeka ikundi kikomenyekana ya nari avocado farmers bari na moroto ya ukiri urimi bwa mbokando ntereyu arapo wete arimi babaingi baitonyete kiri urimi bwa iria na otiyaniria urimi bwa mbokando no ntobwa kwithira mbokando ili urwa na mauri ya makuo endo kilokire ikundi kibari na wirigiro mbokando ikona na thoko. Yabroto kumethoni mwandiki wetu wa Nteto Mwende Olaibuni.
arimi bamboka ndo nari ne babwethetie kundi na mworoto yo kuri arimi bo no ntubo kwethira kuri na wamba bo bwingi wamo na mauri ya becho kuona thina iria arimi banari twina mavokando maingi muno lakini mavokando jau kaja gwita to waste na tuka exploited ni brokers para bakuja kugura na eto athogania na twawatania tuthithie an association iria tukethwa twitegaira mantu ja training kiri arimi betu njira indongi cia kuranda mavokando. Number 2 tutagere mantu wa marketing nikenda tukona avocado cietu cikuona thoko njega. Number 3 tutagere mantu wa security nuntu avocado cietu icikuiwa muno na itwonora tukarigiria avocado gwithwo ikiawa twitethania na administration ira twinayo katikati na getu nari na the best soils cia kuhanda avocado na avocado icikukura buthongi na ingweretwa muno nonto bwa mantu ja twigire gwitanwa na arua ndina avocado na kinya kathero ituragurairwo guri bokuo inderona mbeca na ndi autogaitanwa na ora tugeta kuthithia ingwitikia tukona mbeca inyingi muno gikujira mantu ya atongoria kuma nari barua nari ni kuntu kukweana kombo kuria mavokando ya maingi muno ita kumia avocado ina guri bwega muno na haja gwetu unfortunately tute cash crop lakini iturejera kumenya muthe tujana haja ina volcanic soil na ijo mwaka muno kire avocado na kione gikira na ndeka na agenda yetu ituthe twina aggregation andu bakareta avocado amwe tukwenda ku encourage antu bonde bande avocado nuntu eu ni mwecera cia thirikari irio cia wandi bwa miti kenda tu conserve environment yetu na tona antu na bakona bia kuria na bakona mbeca through avocado so ankuga ibwega arimi kwija amwe kenda tu utilize miundira tu ne mikai nuntu gwetu na nari tuti cash crop batu tutegemea geri yake na riero mbareo kiria tongeria bathirikari ni wetana mbere kuwata mbaru urimi bobo mavokando tukuromba thirikari ijethethie arimi ba avocado na njira ya kwambiria aggregation centers ara tukomba kuthithia value addition nikenda avocado cietu nya chika and more value na nkuruki kinya gutwa seedlings iria ciina the best variety certified nuntu rimwe arimi bagwita bakagura avocado bakenderwa seeds iria ite certified Then thirikari ja our county government na kinya national government ya kamin ya tutethia mbegu nuntu nari twina mithetwe mithongi na ndoji cia kung'ana cia kurima avocado. Kiripotera Meru TV kuma nari bore mbeta wa mwende walaiboni Ibwe sana mwende olaiboni na biashara na arimi ba kimera ni batomete ntumwa kiri mukariri yetu wa Mira Pricing Committee nwe James Mideka rungurwa afa bakimure kire thoko irakuwa nironekanire Djibouti antoba kaibakaye wa license na bati ya arimi na biashara ba Mira bati gunekete kulokene bwete bati na witikio na thoko akwa nironekanire nonto temuremi kana mu biashara aratuma Mira kiri thoko yu. Hebretu kumedoni mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkonja. James thoko Djibouti otire na aturomeke mindi aturani muntu kinyo moriku uraendita niyere Djibouti. Gata niyere tondo kimwe. Kinye tondo kimwe kana kinya muntu mwe. Fulani bato. Ni biashara na rimba kemera kumembe baumete kuwate thoko ekwirikana niraonekanire interest ya Djibouti batena wetekio nayo neiba kuona yaka ni siasa sikomba kwethia sisethwa nontobo mukathai batireibwa kinya mitaratara ire bangi ya kutuma mirai thoko neu ya Djibouti no ruoro ewe Djibouti timuntu no eya aturomba kura etwira ithoko tureria kethira kwina thoko mirai itwonu muntu moro tometa mirai Djibouti kuma ulare nonto Dr. James yo wako miamanta ya thoko ni wako miana yumete utwira ngania na ngani banjiretio to mirai Djibouti utomenya thoko ni ruori timanta era yange potori bokorura mianka manta yo kareka sijui Somalia nini no tege ntotwana itono eta no kaswa weta muntu oringa siasa na mira burune thogerwe na nyana bako Djibouti no rongo itemera weta nau bieteria sanda ibo buru no rongo bugutumika na kwetu James narite ngwenge anto atoronga chiko thoko na eta mira na kwatu getona eta kuto atumwa na njira yorongo
anta borete onene bonge na mere tutukire yanyo thokone thina ankwenda kwira Mr. Dr. James narekane na vitindi kuwa thoko Djibouti ni kuonekana ne turinitania na imuntu uri kumwe uratuma mira ku Djibouti twende kwira James oleli ora triti antu endelee kutriti antu narekane amantu thoko semira na atemenya mantu amira biashara sietu semira ba utu sitwe biashara muthurwa ni tule muthurwa ba miaka 30 tire baba tumero mira Djibouti re ni bakomero kana ni ba Djibouti onau baba tubatura cio to rongo se betu ira to atome mira Djibouti na to komyo atome mira Djibouti no komya kwa mira muntu to Djibouti no to atomera kai thirikari atu to mira Djibouti ekendia Oriu ni bawite okea kwethira kuyo ikethire kionekana inde license na siumbe kwethirikie wakire mtu wende inde tianto batale na tha itu tekwenda bane leseni siro bane leseni sibare kuma kuro ke thirikari nene mwanka kire ambunge betu kenda ibare yambia yo gathio ngira na yekenya riranjarene eteko wana gurioria ana gabotureria thoko nibugo lelinya thoko tukuritu kuriru thai mira to watilite mira otebie kuona na mira ni ya ingiro Somalia kuma leseni siekwe yanwa leseni siairo antobeli na siairo antobana ne ke thirikari ne na mbunge betu bo baerwe ibo bari ya mbia milioni sele tutore no mbe Somalia iba ibete na batwarethie taxi wethu na vietia tinyumore Somalia wethwe totuoto mamire minge Somalia ithandatu tugora ne tware around range tweberwe babe na cio tuani mo Somali wirati twende mira Somalia katheno amero beto ndenda kura bwana Daktari James ora chairman wa pricing committee ya mira na kiama hapa license nina ngero anto bonde na mbere anto beto bayo ke license ke nande to menya kwendia mira license itena ngero muntu mwe ora muntu na bana ngero na anto bage ni batandatu barendia ke report ya Meru TV kumembe mbeta mukiri onkonja Iboya mukiri onkonja na ikire kiado kia siasa inkile kikujiritwa ati KMCs baraba okare hamwe na sisi Mutheni Karangi arathirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi irurite kuthonde kwa municipality ya Kathwana na irani headquarter ya kaunti ya Tharaka Nithi araba wete ya kweboya ya nontu ni wati kiria biashara kulekini mbawete thoko ini kwinaina mabati ya thiri na kinya maratasi kayo sola mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna na utariria Kiluki Munini wa gavana kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Mwisteri arugorite gwikirwo kwa lami kiri barabara cia neni kwa neni kiri municipality ya Kathwana. Kathwana municipality Tamaka phase 2 was commissioned by Excellency Mwisteri Nyaga, Deputy Governor Tharaka County on 8th of August 2025. Arakwandamana na MCs na ntongoria mwanya kumaga kaunti ya Tharaka Nithi. Mbuge tweja nontu bwalami na ngabana ambere Mwisteri on my behalf. Tondo in another official duty. Na mbuge la mieno ya mbele ni ekerirwe. Ya kaele ni ondeja kolonchomde. Bantu agankububania gesiasa nkire gikujerwa aramu wetenga na uri muruti gwira kire obisi ba munini wa rais amberia na koria thoke ya Kathwana tonde kwe nonto ke kunyina na mabati maturikangwe goro wa mana maratasi gochonchura. Ni mpaka lini kutakuwa na mtafaruku na kenjeli baina ya jamii na jamaa ya maeneo na kimaeneo ili ya kwamba kukijengwa mirandi sehemu moja ya kaunti na nyingine asifanani, lakini gharama ni ile ile. Soko hii ni gharama moja na soko zingine kaunti hii, sura ni tofauti. Nasema kama shujaa Ichenga Mugoni, nimesema jina langu. Yale makaratasi yanayogemea pale juu ni haibu tupu, msema yatolewe. Ni kwa sababu gani soko ya Kathwana ikae kama ni soko iliyojengewa mayatima? Hii ni soko ya wananchi wa Tharaka Nithi. Naomba tafadhali kwa unyenyekevu Bwana Mwisraeli uambie Muthomi Njoge hapa atujafurahia hii soko, atafute mbinu airekebishe. Aga munini wa gavana Nyaga Mwisraeli akebera rwarero. I cannot repeat what you have said. Wero akwambo yatekelemba denwa nkoronte dikageria ndawira ntwe na urigeria ino ko diera kandi ke buranga ya kwenda kwa una ko rigeria buranga bano akwambelire ndete nze kwenda gutonya mauntoni mange.
Sisi muthini karange gichokera mantu akwariria mantu mathoko eno gikinya mbitakiri thirikari nene. Director obicini ya Deputy President na thirikari no chiere county government na national government utire unarete na nkaro yario na kana nthanga kathiuga kuoneka ikajiro kuona twakara twaria ni tatongoria tukimenyaga thina cia tharakanithi thina cia tharaka ti nthiru lakini twakaranira nthiguru nundwende ugutwe na ari twete mpenara Gavana Muthomi Njuki nwene na gauna thirikari kana deputy governor pakara nthiguru tende isa sawa ni nyamone mbikira maratasi eno lakini Gavana Muthomi Njuki nageririe akayo design yenu urachorire maybe ariganirwe na ari ori mbakuthungia nambi lakini tende ngakuria tende my brother Chengai our son Deputy President Kithora Kindiki na kupromisi gokia milioni 800 ara Meru na neo ndikuota ya Meru kaya kara twendi kuota tharakanithio tuthura mbrowe hino ntumabati mathukire mama na manini mathukire mama na maratasi maingire muno thoko ene milioni 800 kare tharakanithia mucie gatuthuratio gatumithwiratio wana weberio national omena tio na bibu na nkaru weberio county na tio twenegi twina nkaru no twende barabara tene kumache kara kuthima rimantie kere kitie bro tia national na tutikwaria bai ne rathokia marimanti timbake twina Deputy President Roterero memsisi batongoretu murethi gaturo wa Karingani na uri chairman kamiti ya Banjanti county ya Tharaka-Nithi. Ukathie Meru kwina thoko ukathie kuria kungi kwina thoko ino ugaja chuka uri ugendaga bare stage ugachwereria thoko ile twendageria internet itore machuka twekirete maratathi ma nylon no ntore atwakire na ageririe. Waziri, thank you Waziri Muthini nundu akwaria ndeto iri cia ndeto cia thoko mbeje cia county ciumaga national government ciumaga ku kagwe mbeje ithondekagirwa mbeje ciumaga national government ugu muntu atigatwirage niu ni mutheru muno mau mangi mena giko ya etwo ne boma kuruta wira aga mwingi gikunda norogo no ntobaru areroro aremsi wa muthambe bwana magwa gutwakirengo ni kimumira na meikwaria no gwichenga mugawa mechenga mugawa ya aria Kiswahili hindaje ni mtu akwelewa lakini nkona ni ng'ombe kawaida no ndo gutebwe joke na mbele kuga ni ona kambugira gutebwo kalora kabo kalora da oliuge nyaga Muisraeli munini wa ngavana akioria Mwankirojo araoretie ntongoria kurekana na andu ana kurutira karigwira tutikaro division tureni development peke yake na turini mbele kuendanaga na kulombanagira mtu umwe na uria ungi tonto tani ni untu mwega muno kwiro when we are in the same government with His Excellency na nebuize mojie ona bi nebuize mojio keja kolwa mulomena muka jana de jumiaga Umakadhone ndikuota za kaunti ya Tharaka-Nithi kiripotera There FM nditoka mbita ndagara waiguna na nteto cietu wa waziri wa urimi kaunti-ini ya Meru Mheshimiwa Gatangwe na MC wa Mwathi Henry Mutungi ni bakathite utongoria bwa ngavana kaunti ya Meru Mutuma Ntwithingi arabawite ni mutongoria uri na ngwataniro na utongoria bangi na nikio kaunti ya Meru kuri na ukiri na kinyando nasi ni bambirite kuchokera no kaunti-ini ya Meru kuri na ukiri arabawite kire thirikari ya ukabere kutari na ngwataniro na nikio ntodo nasi ibaurire Mandiki wetu wa Nteto MC Mwetonga no winasio agwe kuma ririo turaga uraciuria kiugo gya Kimeru gitagwa mugombi ni kuga atia ukethirwo tije thikira na ruo kamenya ni untu sisi uria wijikana Gatangũgi ati agitie gukuritana akwira mugomba ni kuga atia niki giatumaga mtu etwa mugomba jau na jange maingi ukaja igua na ndewo gwori Mumeru na muringi ongerarire Mumeru na ugira atiri ukona kajira kaura njenu inya gwori mugombi na ndi
agwe kuma riria uturaga uraciuria kiugo gia Kimiru gitagwa mugumbi. Mugumbi ni kuga atia ukethirwo tije thikira na ruo kamenya ni untu cici uria wijikana njagata ngugi ati agitie gukuritana akwira mugumba ni kuga atia niki giatumaga mtu etwa mugumba. MCAs mianya mianya ni bonenie kunganirwa muno ni ngugi iria ikumba kwithirwa ikiritwo ni thirikari inene ya national na ya county. Bakiaria ni bariritie mantu ja maendeleo mianya mianya o aria bombite kwithirwa bakiuga ati ngwataniro ina gitumi nkuruki. Meru TV rietwa kwa mbeta Frederick Mobichi Kirima, MCA wa Nyaki West. Kwethia Meru level 5 ya level 6 ni kugurwa guku nene muno kiria Meru. Ndenda kuga le ni takarire nene na hii ni project yake ira Kenya Kwanza tunengerete ndene Meru County hii nene ira tukuga bati tukugwirirwa. Turiuga level 6 yetu thai yambiria kwambiria gwitirongo ge government ikitho ino tethi muno ndene region yetu kuma lower eastern na Kenya yonthe tukiuga Meru yongwa tuketha twitetheka na nyora antu bara bakwija bakiuga ati nothimenti eka lose general cibitari te muntu umwe na inya Kenya kuga atia niki giatumaga mtu etwa mugumba jau na jange maingi ukaja igua na ndi ugori Mumeru na muringi ongerarire Mumeru na ugira atiri ukona kajira kaura njenu inya kwori mugumbi na ndi kumenya ne ati antu bonete bonanga urokumenyera Meru nandi ura baba wetu na mami wetu imto mwega wakugwata ntugeni na timugumbi na iketumio kuona bonde kinya bara bariunga huko bakashoka bakaura kaba gucokera kairi rukire na rungu kaina mushemani obicine yakwa antu bara betagwa donors ndina baire bakwita kuria na tatukandika MOU tugwatanire nikenda bakomba kuja Meru bendere na ngugira baitaga rira kwari na thirikari ya mbere rira kwari na ukirio jabu buri onandi tondu bo ndikumenya gitumio baurite ende Mumeru na ugira bo ndakwira. Thank you very much kwa wasiri bia baurite ka to thirikari nationinka esero busetandi ngabana na ruwa tu thirikari ne ya mutuma ntwethingia we is open to everybody. He has opened all the doors to the Christians, to the assembly, to the executive. Oni muritingu uritania na ntungwe bubweya tiweni ubwantu bamiru bokamye bu. Thank you. Mheshimiwa akuthiria. Ndangwera antu bamutu ati be patient. Burone muritingwe, bodhure muritingwe na in the near future mutu ati nkeza ndu ukinyizia to another level nkayo ukinyizia aturi narua Meru level 5 kwendo ukinyizia yani jara nkabwithia nkakinyizia mutu ati ati level mutu ati kwendo ukinyizia level 5 level 5 na ndu durarire 4 mutu ati utai nye level 4 ninda kinyizia level 4 bambe utai na Meru ward utai na operation of theater ndenda kubwithinya pathways no kuona ite pathways kinya mutu ati nkabwithia mantu pathways arume ba mutu ati bagetha vai na nditio ile ite kinya mawa. So it's my prayer kani romba kila antu mutu ati bronere development conscience MCA kuma 1973 sorry, when the former His Excellency the President Kibaki ari Minister wa Health. Nira rure tibitaru na internet note mtungo dhuro na aminyagede mutu ati aminyagweza yani aminyakuona Meru ward. I pray ndiwa ward cha kumama si arume. So nguboromba kwe muthako moda temane no mutu ati orobungia awa plotine kiulo kwa mithiaro debo ambia mutungi one time ndainda mwa one time tamuria one time re kombira one time no ntuba kulita mutu ati kumande mutu ati sub county hospital kamilitare re kamezi level 4 zainda to mezi level 5
tamuria ndibioite one term kwa inanzo wega na nibia kuria ukwenda na jau ni jonda itia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera Meru TV. Boya Mwitonga na Rais William Ruto na mutongeri wa kiama kia ODM Raila Odinga bakere bari mathikone kaunti ya Homa Bay ni bamenerete wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na kinya kuwa bamusinda kile kithurano kia 2027. Kurumu ya the naysayers give us space, give us room, give us and judge us in 2027. And we have said this is going to remain in place up to 2027. After that, we will see where we go to. Even if you are saying one term, so what? It's the Kenyans who will decide the term. And we will see where we want to go. I am confident when that time comes, we will face Kenyans squarely and tell Kenyans, this is why we did ABCD, this is where we want to go. Utasema yako, tutasema yetu. Tuone Wakenya watamini nani. So hivyo mimi sina wasiwasi. Piga kelele. Piga kelele namna hiyo. Bweka tu. Kongo hiyo ni kama hiyo ngurumo ya chura. Ngurumo ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe itakunywa maji. We will be able to move beyond 2027. I'm confident we will move beyond 2027. Nobody should try to threaten us. We are Kenyans like you are Kenyans. Don't go and say that Kenyans is sectionalized. Sisi ni watu wa bahari. Sisi ni watu wa ziwa, kanda ya ziwa Victoria. Sisi ni watu wa bonde la ufa. Sisi ni watu wa milima. Sisi zote ni wa Kenya. We are all Kenyans. All and every Kenyan matters. It's not a question of blood relationship. Oh, you're our cousins. You're our cousins. You're our cousins. So those are your cousins. Those who are not your cousins, what are they? Are they not Kenyans? Are they not Kenyans? It is only that some do not understand the potential and the greatness of this nation. Because of your commitment to this country, today you have assisted me to put together the broad-based government, a government that brings all communities, all regions, all parts of Kenya in an inclusive manner into one administration that does not look, that does not seek to preserve any leader, but to preserve the destiny and the place and the stability of the Republic of Kenya. Na bakteria mathikone ya Lucy Nkatha Ntotoro mbunge wa Isiolo kiatigania East Mpuru wa Buri na munini wa gavana Linda Kiome ni bakathitwo kiribura buri kaunti ya Meru harabo wete kaunti ya Meru weta na mbere ukilukira ngwataniro kaiteno kau ni bawete basa na mbere kwata mbaru kana ukaria munini wa rais Kithure Kindiki harampuro awete Kindiki na mutethete kwata mirandi kathumba kumakiri thirikari nene. Ibu security kwa sababu ya naona sasa tukiwa hivyo hata watu kama atakuwa amefika agalakitha ngatu mustari wa 10 yuatire tuthithairia to bonde mantu ya meya ende nkoroki bara moro yetu twagithiria bobo ya nkoroki boro no moro enu gato moro enu Bono morenu gato morenu. Bono morenu gato morenu. Porque vive bangi manto ya mere. No la derrota musiko bani senu. Elera tu ayete. Tena biwa jwa kwendo kato le keme kidoi. Aka ina kana ria. Dai no mo reto ayete na bali ne nyumbani ne. Ne, no to mundo no morro yo ae. No que abona mukato le kyo kwata. Mporo kura. Kinyao ro kwena omu ukuma.
no to Biblia yo ngwariwa to kina Biblia na kemenyano ero to Biblia to bana mambo ya meya ende nkoroki otoko na Biblia na kemenyano Ingo tukangaba na wa Meru County Nkavo bwana Mutuma kwa sababu ya kuleta amani katika area yetu ya Meru County. Na tuandangaba na atena ovuna mtu nangaba na tekwa vrambisia wa mwena yoyo ngania kayo ngania nangaba na akutangwe kona sionde anto bo ampuro ngwewe na akutamangaba na nterutangaba na kadha tukumba kutanguke nandenda kwa avwana aranchi ali nara lwa Meru ali mangaba na ya avurwa ote tunda tuona kethora kendekere imotorio mwega ibo kwenda ya bokethia Kimero kiwa akaba mundu ikambi kinyake nunga ikenu ore mutana weto otebo mndogoma Rwanda rokuraya eotorera nchamba yetu kato amiwira kwa lazima kwa vyovyote vile. Amen. Kwa vyovyote vile tutamsupport Kithure Kindiki 24/7 antubatiania na tutekera kuwa tukalwanwe no tubwa kwithira no itirie kiremene na waromba na mwathani aigwa maromba jaku na Kristo bonde baraba romba irathere ndene Meru County na thaici twina there na gavana wetu na gucokia nkatho muno no tubwa support iria umbete igotunenkera amwe na gikundi giaku kia Meru New Dawn utina oba tutiga betana yamwe na batwe na ibomba gutu support kinje family ento itoro kamboire mwathani na borerie nkoro cienu abwekire inya na ombo bongera matuko ndene ndegoroje ikenda bwenderea na manto ja mega jara mami wenu ombete ikuthithia ndene ndegoroje na riboti ni yetu akanyaka kunoka weta kuraya insokerete na nteto kiluki. Nwithiritwe na kiroto gya kuthomera nthiguru cia ome Africa Airlift Initiative turiaja gukinyaniria kiroto giaku na ndino thome nthiguru ya USA, Canada, UK, Austria, Netherlands, Hungary, Malaysia na Dubai. Ambeire kithomo giaku kia undergraduate, diploma transfer, associate degrees, masters na PhD programs nthiguru ngima. Nkoroki muritoka atithirwo kiri admission 100% scholarship o amwe na kujuriria loan wa kuthoma. Meru to the Greenwood Mall, 2nd floor, office number 1, opposite Stages Center Chiankobo. Nkoroki to Nairobi, Muthaiga Square Building, 1st floor, office number 7, opposite Muthaiga Police Station. Kumanyamanto Nkoroki to Mugo Kurukira 0719 857 754 kana 0721 141 707. Aberiya nade na free online application ngokurukira www.africaairliftinitiative.com. Kenera 10% CEO discount na exclusive scholarship keregwe ugachiandikithio wa mbere kirujukania bwa January. Africa Airlift Initiative. Success. Behold borders. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na stairero kwenda Duralong Mabati Factory Limited turiaja ni ondobu waku nitwendagia mabati jarangi mwanya na jamithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile,
Durahome kana corrugated, Duralong, Roman tile na magori jakuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong tori Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Komenya manto nkoroki tori ongero bichine chieto kano tori ngere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Kada cia mwanya kiriwe muleithirie na ntuboita na mbere kurumira nteto cia Miru TV na kiaria kaunti ni ya Bomet waziri wa Karibu ndene na wathani bwa matora Kipchumba Murkomen kiri jukwaa la usalama na wete thirikari yeta na mbere kurwa na baraba kwa na banunu mauna kinya kubawata Kenya kulokena ureti masibu na nini bo kutetheria thirikari nikenda kumatia ndwai. Concern here is the issues related to gender-based violence, particularly sexual offences, including unfortunate rape and defilement, and it remains a big challenge in this region, particularly around areas where there are tea plantations, and the security team, including the investigations and the Directorate of Criminal Investigations, have done a good job. We are happy also to note that we have very active and fairly proactive judiciary here, where many cases which are taken to court are taken seriously, and the severity of the bail terms and punishment is also seen by the seriousness with which the judiciary take these sexual offences. So I'm very happy that there is a good collaboration between the National Police Service, the DPP and the judiciary to ensure that there is serious enforcement. As you very well know, we are still struggling with issues of gender-based violence across the country, but it becomes even more severe in areas that are multicultural and particularly, as I said, areas that we have a lot of tea plantations. We have asked the security team to upscale this process. We are saddened by the fact that, sometimes these issues are concealed because the perpetrators are family members, and community tries to use alternative dispute resolution for such serious criminal acts. And we want to encourage the community to come out, expose these pests, especially the ones that are preying on innocent children and women. It's important that we collaborate very closely with National Police Service to make sure that we weed out these characters from our society. I'm glad also that the Ngao team, led by the chiefs and assistant chiefs, are carrying out massive sensitization on local level, and the county commissioner and his team from the county and sub-county have firm instructions to make sure that this remains an issue of sensitization throughout their activities, no matter which other services they are offering to the public. But sensitization on this issue must continue being put on the top priority of the country. Tana mbere ngekuru tumika mno kiriwende bwanchobi ndege ni watho basiethete kabeti tethokone na ikabo na inchobi bakwende na bangi kinya kwende bangi aranende munini wa Sibo Mushiri Romano alitite mukana na kuoroka watwa akende akajikirwe talera kiwatho nguloki Mushiri na ureti antu arume kuleka kunywa nchobi no tukikudhukia njasio.
tukuingana na nchobi turingana na nchobi lakini nabu no kabita kwitumira maume yange ya mithemba na kinyando ya korwana na nchobi ndeni watho itete na mbere ende mwenda mushiriru manora ni munini wa Sebantu Amboi na aritite mukana kiri antu barende bonekete kuyana maume yange yokamata nchobi kana kwenye nchobi akiwa antu baba ingine botumika ona kinya ekoro na koro ubasi thete nikabetete kuora into thokone ende bon nchobi bakamatete na ithati ukona muntu ayite kabu na ayite kikabu kathibi bio yorikuo itu sobi tu ekeri to tekawi ne turasa to tekawi muntu akara otuta umete kura katheti mauta ni to sobi itu ekeri kuo no kuibwa banki to kiba ekeri nyan sobi nya thamosine muntu ekera sobi thamosine okwa ni sae ndetie kumbe sobi ethetie ate aya waita ukethira baba kwendia banki nabo ni ari ninge kuru kethira mwekuru na ni lingite kileso aimbete o kathon tu imbete ibangi akirite kinya kibarakiriku ibukwibwa bangi nwe kirite kinya ko bio ntuki mboshori angambia kathi bangi wekirite ku ori wakirita mukana kinya kiri baraba kunywa bangi na wete uroka watu akayukirwe talire kiwatho ona kinya kaitakara muntu amba kwethira aita kunywa ndawa cia mbugita kinya musea aita kuthangalania musi yawe ra wethura nawe nyori munywa nsobi muno nywa nsobi yena shima no nywa nsobi wana muchire akakonia na tabia mbofu uroka nareka kuoni nya mwekuru ku ongenti unywe nsobi inyawe mwekuru na nyawe ra kuoni mukuru ku nyawe ro kundete irongenti sana kairo we na riua kuende no mwanko itorlo regenda wona ukwaria withro wa ami sana akwitho temya kwario tinywete nsobi waita nete ruawa no riu nari akioria chori na mtu wende uraumba kwithira kimenya mtu kwende ndawa cia mbugita karinga ripoti kurio kenda mtu wa yukirwe talira kiwatho atikathukie ntura na mture ne tafadhalini woni ni ndaburomba ki muntu onto yubo kona kwendi kithibangi yu asiri muthembo onto yu wanchobi onto yu kona uti kuma mbireni nti wiwo mbirireni kana tebolozi nikenda nende tumnya utowitethia kiripotera Meru TV kuma Ntwamboi Egembe North beta mukiri onkonja Ibaya sana mukiri onkonja. Na rwari mukaririeti wa Kenya National Chamber of Commerce urani Eric Ruto na aliongere ngavana Meru Mutuma Ntwethinge bari na biashara. Musema yoyo kariyo kulikengwataniro nikenda ukiri uchumi na biashara kaunti ya Meru. Moroto yo musema yoyo kari kwagirithia riera ria biashara kaunti ya Meru na kinya kuwatambaru a biashara banunu. Yabrama alikweto wanteto Mutaugi Okiambi au tutariria. Mukaririkite wa Chambers of Commerce Janthiguru ne ndagitari Eric Ruto na ikinyitia ja kaunti ya Meru na guchemania na ngavana Mutuma Ntwethinge na gwatiri bangi kire biashara na moroto jwa kugwatana na kuritaniria ngui kire gukiria sekta ya biashara ja kaunti ya Meru. Na ningependa kumpongeza gavana kwa sababu hali ya kibiashara hapa Meru tumekuwa tukiongea na wanabiashara na ameweza kutengeneza very good environment ile hali ya kufanya biashara hapa. President tukwaria noe manto ya maingi uraga tutethia na kureta antu barabeta wa waekezaji twina special economic zone era twitite kuthiria Kongazit na ara tugethea twina light industries nikenda twithira twina twanya twangui kiria na beto muno the Gen Zs barabe frustrated nontu bakwithira batena ngugi moroto jwao jo munene jure guchwa ntaire ya wonjorithia bwa imera bia Meru Ruto akiuga Meru ni imwe ya kaunti itongerete kiri urimi ya Janthiguru ne kwamba tutaweza kulete wahigizaji wa biashara wa viwanda hapa Meru na tumesikizana tumeongelea maneno ya value addition ya chai especially ile wanaita specialty tea, maneno ya coffee sababu tukiwe na kahawa ya Meru ambayo inaweza uzwa kwa mikahawa yetu hapa Kenya ama hata mikahawa zingine dunia nzima. So tutaweza kushirikiana na wanabiashara wa Meru County na wakulima hapa wote kuona vile tunaweza fanya agri processing. Na tumeongelea kwamba tunaweza fanya value addition ya avocado, tutoe avocado oil na tuko na wanabiashara ambao ni za chemba za huko nje ambao wamesema kwamba tukiweza kutoa hiyo avocado oil wanaweza nunua hiyo oil yote.
Ni untu ngavana Mutuma Ntoithingia arombete Amiru gwitonyithania na urimi na biashara kwithira riuba kona baita na kuguneka nene kumana na ngwataniro iji. Amiru ni ntumwa enkai ndibwira aramieni utiri cienu baraba tena nduka ne baruore baraba na cio ne bakore ikingi bonge leinto na baraba na miunda ete kurimwa nibo yatwambiriria kurima nontu mwathani netikiritie kuliunga Miru netikiritie kuturetera mbeca na netikiritie kwingokea na aturetera tonga ne ati kiumia ki twithirite turi na antu 150 primary schools ni rathiririe their presentations ya music festivals igoro ibarambiririe kwiyamba secondary na universities na bakethira bari Miru na Kenya yonthe Miru for the next 7 days. Then kiumio ki twiyite tugethira twina a youth bonthe ba Kenya beyite Meru Youth Polytechnic nonto bwa national debate ya nina youth young people betite and we welcome them nanjara chuyiri kwina akoroba kanisa ya Methodist ndene ya East Africa ba Uganda, Tanzania na Kenya yonthe ni beyite ndene ya Miru ibarambiririe kwambiririe soba ya Miru iji beyite nonto bwa rallies cia men fellowship kana rallies cia kuru rutere rwa Igembe North. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Vesa na Mutugi wa Kiambi nonto bariboti na MCs ba kaunti ya Meru nibone ni kuiru na kinyakwanirwa ningwire ritini thirikari nene kaunti ya Meru runguru Rais William Ruto. Malikioto wanteto MC Mwitonga na utariria Kiluki. MCAs mianya ne bonenie kunganirwa muno ni ngugiria ikumba kwithirwa kiritwa ni thirikari inene ya national na ya county bakiaria ni bariritie mantu ya maendeleo mianya o aria bombite kwithirwa bakiuga ati ngwataniro ina gitumi nkuruki. Meru TV rietara kwa mbeta Frederick Mobichi Kirema MCA wa Nyaki West kwethia Meru level 5 ya level 6 ni kugurwa guku nene muno kiria Meru ndenda kuga le ni takalire nene na hii ni project yake ira Kenya Kwanza tunengerete ndene Meru County hii nene ira tukuga bati tukugwirirwa turiuga level 6 yetu thai yambiria kwambiria gwitirongo ge government ikitho ino tethi muno ndene region yetu ya kuma lower eastern na Kenya yonthe tukiuga Meru yongwa tuketha twitetheka na nyora antu bara bakwija bakiuga ati North Imenti eka lose general cibitari te muntu umwe na inya Kenyatta nara itherwo erio isava Kenyans bonthe na twina advantage ya kwithwa twina facility je kwa consider kwithwa i national kwikuguru wetu gukunene muno kwa pongezi ki thirikari Kenya Kwanza pongezi ki gavana wetu Mutuma Isaac no ntuba kurobera general yetu eje yomba kutwika Meru ekutwika level 6 mbugange itutete bwega ndene county yetu tonto kwina avire na ntu bagwitanira ngoge bwega na gavana ore ona thirikari ewe batu tuli MCAs kana tuli jumbe barato tari ndene Meru county itugwitanira ngoge cio kinyanira tonto kwina avire na itutete bwega na nara gukutha kwina makosa tukugeria kurekebisha kira kitu kwenda kwira ntu betu ithiri tukwenda barombera bendere gu support thirikari rero Mutuma na nye Kenya Kwanza nigenda Meru yomba kuone tugiora kwagirite au ange ankwenda kuga ke ruterero Nyaki West ward twitete ngoge nembitete ngoge ora kwagirite tonto me taratarera ndi nayo ne kutheria Nyaki etweka ward ina giteo etiga kwithwa igikara ore tureka ritonto kuratura kwina barabara itumba go past kwa tweka gukethwa kwina facilities chetu itumba tumika lakini no sectors inkogeria ku balance na region chionde ke location chetu chionde inkogeria kwithwa ndina kanyake ga gutura barabara tonto beto ba Nyaki West kuma Meru town gweta Nyaki West mwisho mbuga yo kilomita 4 lakini kule antu barara town no tubakule mwa access njira chiao kana nja chiao kulete indi dai kuna kanyake ga tonto ngavana na mpete kanyake ga na tuina machine na tuina ngwataniro
na ngugira nkwenda gwitira Nyaki West ndenda gwita ngugi ire kithwere otethio kinyaki antu bara bare one nyabara bakeja Tata mwamchamani MC wa kanuni wandi umanare Embe South ni tuendelea support thirikari je muno tutongoretwe ni awangabana mheshimiwa Twethingia nikienda Meru yumba kwithira tukirita ngwitu ya moyo oragwa tujenge pamoja na twina wiriro bunene muno ya batu antu ba Meru County kana assembly yetu ya Meru no ntuba kwithira kwina good wiro kinye national si nyumbere ya kwao yena wondi mwemwe around 250 270 na entukuki atethere sana na la nyumbe we ko yura ngoti no bunyari tingwe ba kongele ko ndo daktari batu na bona asesi baratu na bo bato mya ko ribo ake ba tangwe kedra ibe ko ni radio ikongelo ngi no bungu ikedri kyongeleka ende fonges kedri kareto ya county na nye national no ntoba kuthikiri ngavaneto na resources radio ndene ya county iteme yakwana tukara ku compare ne thia kana kuringanira mona cia national okulukira sore bwa thirikari rero nera inara Mbita MC Mwitonga gikuripotera Meru TV Meru County. Tano kiano nini nsokerete na nteto cia misetho. Ugeja kwithira no guchwa antu aega akuria agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na bionthe Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithembe ithatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kujuki kundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na gukara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, merano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya, naria baikagia anto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na miturire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya Mwanka Point Elenana iria iri mita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite bwa Meru. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukorokira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature.
sana muleithirio no ntubaita na mbere kurumira nteto cia Meru TV na tutana mbere na nteto cietu timu ya Kenya Harambee Stars baraumire draw na timu ya Angola arabara cedera kenine kia Moi Sports Center Kasarani nende Harambee Stars barikanye ne kambere na pointi